ngidofundisa nje bazalwane ekhaya ebandleni ufundisa soshido ukuthi ngiqhamuka ekhaya la Siphocosini lana ke kusekhaya kithi ingako nje ungathi ngihle ngikhohlwa ukuthi introduce ukuthi ngingibani. Amen bazalwane. Live la uNkulunkulu likhuluma ngendzaba yokokuthi bantfwana balifa. Amen bazalwane. So uba ngabe bantfwana balifa bazalwane ngiyacela ukuthi sifundzeni emavesi lamathathu. Ukhona enilofundza ko lakhaya. Ngishido ngathi ngingogo. Ngicela sifundzeni Psalm 127 verse 3. Amahubo 127 verse 3. Khona lo ngangifundzela abazalwane. Kude. Hlabelelo. Ihlabelelo 127 verse 3. Bantfwana balifa leliphuma kusimakatse. Basibusiso lesivela kuye. Amen bazalwane. Bese sesiphinde futhi sifundza Proverbs 22 verse 6. Proverbs 22 verse 6. Taga 22 verse 6. Yes. Khulisa umntfwana ngendlela lekufanele aphile ngayo. Kuyakuthi noma sakhulile angesuki kuyo. Hallelujah. Bese futhi make uyangifundzela ungifundzela Deuteronomy 6 from verse 6 to 7. Deuteronomy 6 verse 6 to 7. Yes. Le miyalo lenginika yona lamuhla kufanele ibe senhlitweni tenu. Niyakuyinamathisela etingcondweni tebantfwa benu. Nikhulume ngayo nanihlete emakhaya. Noma nihamba endleleni, noma nilala, noma nivuka. Amen bazalwane ngicela sithandazeni. Siyakubonga babe wethu longcwele namhlanje eksene egameni lika Jesu Kristu nali livi lakho uNkulunkulu wethu longcwele selifunziwe la bebabe namhlanje eksene ngendlela lofuna kulaba ngayo babe siyabonga kokuthi usicocile tidzaweni letahlukene watokuthi nje sitokuva ukuthi namhla uthini kithi sendele umusa ke Nkosi egameni lika Jesu Kristu. Amen. Amen bazalwane. Namuhla siyakhuluma ngokokuthi sikhulisa bantfwana labatokwesaba uNkulunkulu. Amen bazalwane. Thina nje batali sikhulisa bantfwana labatawesaba bani besabe uNkulunkulu. Umntfwana kuze esabe uNkulunkulu ngiloko ukuthi wena mtali uyamati kokuthi ulifa. Because umntfwana ulifa lelichamuka kusimakatse. Hallelujah. Uyini umntfwana bazalwane ulifa lelichamuka kusimakatse. So ke njengoba uNkulunkulu asibusisile sinalabantfwana umuntu lonelifa lifa lakhe uhle ayolihlola kokuthi vele likhona yini. Amen bazalwane. Umuntu lonelifa lelifa lakhe lihlala la enhlitweni. Hello. Lihlala lila enhlitweni. Kanjalo ke bazalwane nathi njengoba uNkulunkulu asiphela abantwana okay wonke umuntu akabuke bake ndwando angashayitandla. Njengoba ke nathi uNkulunkulu asiphela abantwana kufanele kokuthi sihle sibahlola. Amen. Sihle labantwana bahlale la etinhlitweni tethu. Uyabona sicabange ngebantfwana kukahle bazalwane ngiyajabula nje kokuthi uNkulunkulu usendele umusa wasinika abazalwane labangini. Batali labangini labenda kokuthi bantfwana bahambe baye esikolweni. Bantfwana babe nendzawo yekuhlala. Yiroli leyo yemtali angithi.
kokuthi lo mntwana amnikete kudla andlule lo mntwana abese sowenda njani nje uNkulunkulu soyazama kokuthi umfundzise impilo nje. Amen. Ngoba labantwana kufanele kokuthi sibafundzise lempilo. Athi nje umntwana kokuthi uma ahlangana nemuntu lomdzala uyambingelela. Ngoba nakakhula lo mntwana athi kokuthi umuntu lomdzala uyabingelelwa. Noma asamdzala asafika emsebentini uyakwati ukuthi kufanele abingelele boss wakhe. Angatikhanzi nje kungumntwana nje uyabona lo lingisimbudi. Ufundiswa yini lo mntwana? Ufundiswa ngomtali kokuthi bantwana uma ungumntwana uyamhlonipha umuntu lomdzala. Amen. Uma ungumntwana uyamhlonipha lomunye umntwana longangawe. Amen. Kuletinsuku nje bazalwane umntwana soyakwenza nje akwendlule wethwele kabi anganandzaba. Kuthiwa ngiletikhathi leti phela setikhathi taSathane yebonini. Mbamba kumele thine sibafundise ukuthi uyamhlonipha umuntu lomdzala, uyamphathisa umuntu lomdzala. Angithi ufundiswa ngithi thine batali. Amen. Bese ke bazalwane ke nasi sabafundisa labantwana siphinde futhi sendlule sibafundise labantwana ngaNkulunkulu. Amen. Sibafundise ngokuthi ukhona uNkulunkulu lo wakudala. Wena nje wadalwa ngubani? Wadalwa nguNkulunkulu. Amen. Usengede esontweni le ekhaya umfundise umntwana kokuthi nangabe uyadla uyathandaza ubonge lokudla. Nangabe silala wena uyabuya sihlale phansi sithandaze. Akwendi lomnye umuntu, kwenda bani? Umtali. Haleluya. Uma ngabe nje wena sowumdzala kukhona umntwana lohlala naye, wena ungumtali walomntwana. Mufundzise ukuthi ukhona uNkulunkulu. Ngoba labantwana na ungamfundisi ukuthi kude uNkulunkulu kwathi wena nje ukuthi wena ukhona uNkulunkulu yena akati utahamba uyomhlola onke malanga lapha estoksini lo mntwana. Amen. Umkhanze lo mntwana endatiga indzaba isele kuwe wena mtali. Haleluya. Namhlanje ngidosho ukuthi asibakhuliseni labantwana. Lithi livi laNkulunkulu asibakhulise ngendlela labatasina sebabadzala bangede basuka kuyo. Ngoba naphela lo mntwana unje. Haleluya. Lo mntwana nje unje kubhekeke kokuthi kube ngumtali lobhala lutho kulomntwana. Uma ngabe thine batali singabhali insindziso, singabhali ngaNkulunkulu lesimkhondako kulomntwana, bakhona labatawubhala. Haleluya. Bakhona labatawenda njani? Bakhona labatawubhala. Kulamalanga kuyabhalwa yebonini, kubhalwe bo TikTok. Kodwa wena nawubhalile TikTok ufike endlule because wena sowende njani? Sowubhalile. Haleluya. Kubhala bo TV. Uyabona nihleti nje nibukela iTV. Ibhala iTV kulomntwana. Kanti wena nawubhale kuqala iTV ngeke yente njani? Angeke ize ibhale. Namhla bazalwane ngidosho ukuthi kuze labantwana bakhule bamati uNkulunkulu, bamesabe uNkulunkulu. Asikhulumeni. Haleluya. Asikhulumeni lokuyimpilo, sikhulumeni loku kuNkulunkulu. Amen. Ngoba nabo bantwana sihamba nabo
Sihambe nabo bathe kodwa lo mfana make ndwandwa lona unjani? Yikunani? Khanze kuthi make ndwandwa akabhalanga lutho. Akahlaluke ebatali. Ngokuthi sitha sesivele sesimebile. Kodwa athi noma ngabe alapha asho kokuthi ngiyalata iqiniso. Babegama ngeke ngatshelwa ngilowo wami umfana ngalenye ilanga. Siyasebenza phela. Nabasenana kusemsebentini. Ungishayela licingo nje, utongifakela naye stress sakhe. Uthi make ngicela ukuthi uthandaze sekucubungele bantfu emgodzini la kuleli side lengikulo. Ngase ngiyathandaza ngathi Nkosi wena lokhona kungena phasi emgodzini. Abathi babavumbulula lapha babakhanze baphila. Uyabo ungishayela ngene ekhumbini ngiyahamba. So uyabuya ke sengithi mina awungicocele. Lesikhathi songijikjela le stress sakho. Sothi mina bese kwende njani njena. Uthi kuthi bengadi. Lokho kokuthi utawuthandaza yema. Bantwana abasati. Noma ngabe sowuxalukile but akati kokuthi ioption letangisita nyalo ngumthandazo. Ngoba make uyangitshela ukuthi ngaphandle kwemthandazo umuntu akasilo lutho. Sengiyabuya manje ke phambi wendani efana. Ngoba phela uyathi ukuthi ukhona Jesu wendani. Athi lalela Nkosi Dlamini wekunene. Ngiyacela nje kokuthi ungadikhathati, ungadibangela iBP ngoba kude la khaya longaladi iqiniso. Akasho njalo lo mfana bazalwane. Athi kude longaladi liqiniso. Amen. So nje bazalwane nginanani lifa leli. Hallelujah. Lifa leli. Kule lifa leli. Kubhekekile kokuthi kule lifa ufake ugcumsele. Amen. Ufake ugcumsele. Amen. Kule lifa leli uyagcumsela. Ugcumsele kokuthi lalela wena. Uyangilalela wena. Angeke phela wena ubunala for my babies bomakoti siyakholwa ngithi kuye kwenteke lo mfana afune nje info longayidli uyamtshela ala siswini usilalela wena lokhu awukudli uNkulunkulu wenda simanga ngoba nalo mfana uyeva noma ala. Hallelujah. So naye ke lo mfana ke utanaye esontveni. Uyamtshela lo mfana kusilalela siyahamba siye esontveni. Nasiye esontveni ungakhali. Wakhala ndakushaya. Uyeva yebazalwane. Uyeva lo mfana. Amen. Hayi nje bazalwane kokuthi sitawutane bantwana la enkonzweni. Akhale umfana hayi ukuthi akaguli. Uyakubona boss? Akaguli lo mfana kodwa nje uyakhala nje. Uyakhala nje kuthi akakhale. Hayi mutshele kokuthi wena nje once wakhala esontweni ngidakushaya. Phela siyakhulisa bazalwane. Sikhulisa abantwana lokufanele kokuthi bamesabe uNkulunkulu. Amen. Uma suka ke nalabantwana ebazalwane ngiyacela ngengogondwandwa asisubaphathela phela labantwana lokudliwako esontweni. Kuningi ngakuchaza kaningi. Adle ema-chips umfana embi kwalabanye. What about lolote ke yena ke?
utawenda njani? Vele mbambambalana kadlala ama-chips lo mntwana usuka lambile yini? Usuka lambile yini bazalwane? Angisho mina ukuthi msane kubathengele nice but because sisuke sitha endlini yaNkulunkulu, amen, lo munye utawuhawukela. Niyakubona mos, ahawukele, asinaka hawukele ahambe. Futhi ke nikhumbule kokuthi incumbi yabo bantwana asikhonti nabatali babo. Kusasa ngeke abuye lo mntwana because uhawukele nangema-chips ladliwa ngumntwana. Noma uyambona wena ukuthi uyahawukela, angeke umnike ngoba nalawa nemntwanami. Niyakubona mos. Namhlanje ekseni ngithi bazalwane asibafundiseni labantwana lokhu nginko. Amen. Hey, bese soyalithatha leli chips lo mntwana. Solivulile sowuhamba nalo. Uyahamba nalo wendlula nala embi kwabafundisi, uyahamba wehla uyenyuka. Ngiyajabula nje kusikude umntwana lo wehle enyuka. But uNkulunkulu ahlete ezulwini, sibatali asendeni lokunginko. Amen. Mina ke ngiyajabula njena nangibuka naleli bandla laNkulunkulu la Sunday school, ngiyasho ngithi ya likhona libandla eMbabane. Amen. Kodwa leli bandla leli bazalwane, uma thine lesila ekhathi endlini singakalifundzisi, ngithi temine sifundisa abantu bethu emakhaya. Amen. Nyalo sengiphindze futhi ngithi njengoba sila uNkulunkulu yebatali usendele umusa wasiniketa labantwana. Lifa lethu leli. Haleluya. Lifa lethu leli. Kumele lelifa leli silikhulise ngendlela. Silikhulise ngani? Ngendlela. Kuye kuhambe uye esitolo, uthubele umntwana esitolo. Uthi akahambe ayothenga bese kubuya ishintshi. Kulamalanga lawana uphethe 200 rand, ngumalini loye abuye nayothenga tindwe njengeplastikanyana? Kubuya 10 cent. Ubese ke sothi lo mntwana akathathe 10 cent ayonikela esontveni. Wakhani? Wakhala ibandla lelinye ndinjani lelinganikeli. Amen bazalwane. So ke namhlekuseni nje ngithi mine njengoba uNkulunkulu yebazalwane asiphe nali lifa nali. Nguloyo naloyo umzalwane akade kokuthi labantwana laba balifa siphiwe ngisimakazi. Uthembenini eNkulunkulu bazalwane kokuthi nimkhulisele labantwana labalethe la kulendlu le. Haleluya. Labanye bathi nabangena la athi yathi mine ngifuna kuba njengamake bani. Amen. Mina ngifuna kuba njengababe bani. Aze kwakhe lo mntwana agcokise kwalo babe bani. Niyeva boss. Phela sengimdzala into nami lengiyibonile. Nginebafana nami lekami ebonini. Bebasina bagcoka babancane banabo 10 years. Agcoke athi mina sengingibabe bani mina. Athathe libhluko alibeke la lo munye athi mina sengingibabe bani. Labantwana laba bayasithanza. Kodwa sitha senda ukuthi sinede sabanaka. Noma afika athi ngisafuna kuhamba eceleni kwamake bani. Amane angivusele nje. Unganaki wena ngoba lo mfana awumati akasuye wemngane wakho. Niyakubona Musa? Njengoba uNkulunkulu asiphile labantwana asibathanze ngeluthando loluvela kuNkulunkulu. Haleluya. Asibathanze. Ukhanze ukuthi bazalwane bantwana abathi ngisho smile sakho ungimake. Kuthi nje umbuke bese uyasmayila abathi. Kanti mhlambeni lana usmayilile. Unjani baby? Uyajabula umfana. Nakusasa
next week utawubuya athi ngifuna make utawuthi unjani baby. Ha, yathi mina sekunabomake labangu-5. Utawuthi unjani baby? Athi sonje ngiloko. Bese liyehla ke livangeli. Amen. Lithi naselihlile bese umntwana uyatholakala uyasinziswa. Ukhatha kokuthi umutanyana yini? Umutanyana nje. Uyakubonana koko lesithuka ngakho. Umtiyanyana nje. Kokuthi lo mntwana asinziswe. Uhluleke nje kuthola lithandwe ekhathe ebandleni. Kanti kuba uthola lithandwe lo mntwana ngawusinzisiwe wase uyahamba uya ekhaya ezulwini. Amen. So nje namhla emini ngidoticelela abazalwane kokuthi njengoba uNkulunkulu asiphela abantwana laba. Asiphile uNkulunkulu, asimane sibakhulise ngendlela. Akasho makwakhe embamba lamtalako, akasho babakhe embamba lamtalako. Uthele ukuthi lo mntwana lana wathi Ismail semfundisa igama nje. Namake igama. Ngoba nabona vele batasmayilela, batabasmayilela labantwana babathandazela. Kokuthi inkosi nakuleli viki. Manje ubite abantu bakho bakhona kutovala ivi lakho. Amen. Laba bantu baNkulunkulu. Haleluya. Umntwana ungamthathi ngekokuthi ngumntwana nje. Kangangoba abazalwane ubukena kunema events. Kuthiwe nje kune events noma kunemshado. Angeke abantwana sibabeke empilo. Hallo. Ngeke abantwana sibabeke empilo. Abantwana sitababeke emuva. Bavele kunamafastelo nangalathintiwe bangaboni lutho. Kodwa sithi sifuna kuba wina sihambe siye nabekhaya ezulwini. Asesifundzeni kokuthi labantwana sibabeke embili ngani na ngoba libandla lakusasa. Batifunze tonke letinto. Amen. Kube na brother bani la ekhathe enkonzweni. Ayo, angithi brother phela so ukhulile brother. Brother sotawuhamba ayothatha. Usuka la kulolomnye brother. Niyakubona Musa? Sotahamba ayothatha. Utasuka brother noma sister aphike. Haleluya. Aphike. Ngidawuthatha nangwamake ndwandwa ngoba namake ndwandwa ngihlekisana naye futhi make ndwandwa uyathi nje angangilekelela. Amen. Angangilekelela make ndwandwa angifake emotweni yakhe noma make ndwandwa angangithengeli oats kulomsebenzi wami. Ushiye nangu. Lekufanele kokuthi ebhuti ahambe ayobona kokuthi ingabe nakulotsholwa nakulobola umuntu lokholwako alobola intombatana lekholwako kuba njani. Umshiye asale. Haleluya bazalwane. Asiyekeleni lokuthi sibe bantu labakhethako. Niyakubona Musa? Sale khamba nje standard sinye. Nalolo phasi mudvonse abuye eceleni kwakho atobona nathi tindzaba letimnanzi tasimakatse letendekalako. Phela lana senishada yibofana kusuke kuNkulunkulu enda lokuhle. Niyabona Musa? Akede ke nalona abuye atobona ende lokunjani bazalwane ende atobona ukuthi ha kani kumnanzi ukukholwa. Yathi khamba na Jesu kumnanzi uthi nasomdzala bese uyakhona ukuthi uthandaze uNkulunkulu akunikete sisi lotawushada naye bese uyolobola. Angisiphela nasenilobola lapha niyahlonishwa nine. Angithi niyahlonishwa phela nine bobhuti. Naye athi nami ngalenye ilanga ngiyafuna kuhlonishwa. Niyahlonishwa bosisi angithi. Kuthiwe la khaya kuthiwe Sisinompendulo athi naye nami ngalelinye ilanga ngiyafuna kokuthi kuthiwe sisinompe kukhulunywe njengakho sisinompendulo noma kuthiwa usisilindiwe. Uyabona Musa? Bajabulile la khaya. Utawubona phi lo mntwana nangabe sisho ukuthi siyamshiya. Amen bazalwane.
So nje nginako lokho ukuthi namuhla bantu bakithi asambeni sikhulisele uNkulunkulu labantwana futhi wethembe ethine mbamba. Wethembe ethine uNkulunkulu kokuthi sibakhulise labantwana sibanikete smile, sibanikete ini? Smile. Uma ngabe ke soyamthatha ke lo mntwana somletha la eSonveni. Nasomletha la eSonveni, musa phela. Nangabe uhlala esiphocosini uyafika nje umfaka ka Sunday school vele siyabafuna umfaka ka Sunday school uyasuka wena lapho uyahamba uyohlala lapha emotweni awusangeni ka Sunday school mzalwane wami nasivuma isikhathi ngena ka Sunday school utokuva kwekuthi lo mntwana ufundzani. Amen. Utokuva ukuthi yini la ifundzako ngoba phela bayatrainwa labantwana. Amen. Siyabatraina, siyabadirecta. Utamtraina njani wena nangabe lekhaya ngeke wathi ukuthi ufundza ini ka Sunday school. Amen bazalwane. Mina nje namhlanje ngiyakucelela babegama kokuthi batali abangene basilalele ka Sunday school ukuthi sithini batokhona kokuthi nasekale ekhaya athi angithena uvile ka Sunday school abese soyalifaka lelivangeli lalive ka Sunday school soliva kangakhi lo mfana soliva kabili. Amen. So liva kabili uliva ekhaya aphindze futhi alive eSonveni wota nje webe futhi vele nje mbambamba yebazalwane ningisacela kubuta lesikhathi seningasadi nicabanga ukuthi labantu abenu sibadlisana ngoba nakufanele nathi ukuthi yini labayihlafunako. Amen. Amen bazalwane. Babegama nje ukwafika lekithi esiphocosini wakhanza sika Sunday school wangena bafuna kuva ukuthi ingabe bahlafunani labantu laba. Amen bazalwane. Hayi nje kokuthi sidabuya bese sesiyanishaya lana ngemarali yatini ukuthi yini lesiyifundzisako nitokhona ukuthi bese senyaku beka futhi etukwa labantwana. Umfana ke uyabona nakuthiwa uyatrain na wenda bo diploma noma bo masters niyabona mos uthatha bo 7 years kusho kona ke ukuthi nalomntwana chubeka ungadzinwa. Amen. Nangalendlela ke lesiye sigcoke ngayo bazalwane asembatheni ngisho noma singaphandle kungabi. Hallelujah. Kungabi neattire yaseSonveni ngokuthi ngoba namhla sesiyeSonveni ngiyakugcoka ini kodwa na ulapha ngaphandle ugcoke lokunye uhlanyela ini kulomntwana ukhanze kokuthi yebo sisi senigcokile senivete inkhaba nithi laba batawenda njani kodwa uthi tona uyakholwa sowutile eSonveni angithi sowutile eSonveni sogcokile sovalile awusayikhokhanga inanjani uma ngumntana kaNkuluNkulu musa kwesaba noma ngabe ukuphi. Hallelujah. Noma ngabe ukuphi uyahamba uyahlangana nemfundisi ngoba na hey asesiyekeleni lokusaba abafundisi asisabeni uNkulunkulu. Uhlangana nemfundisi sowuvetele ngikhaba uhlangana nemfundisi mfana wami sobekela ibhluko la kodwa la Sonveni ayabekwa nemabhluko la Sonveni kodwa ngaphandle abantu bayawabeka akwentiwa yiba nguwe nje kwathiwe kokuthi nangabe kusho ukuthi ungibrother abantu ibhluko ulibeka la nangabe ungisisi bani siketi usibeka la siketi usibeka kahle. Amen. Hayi lokho kusinaso lapha sesila niyabona ngiko labantu abethu bese bajuba la uniform ngoba nababona. Amen. Phela wena nangabe uthide ujube wathi yena utawujuba kafikse la kodwa nawula Sonveni ugcoke kahle angithi nama naketela Sonveni ugcoka kahle kunetimpahla taseSonveni impahla tasekhaya tasedolobheni
gcoka nje wateke ungambalekeli make egama ukuthi hawu nangimake egama untathi njani no umuntu lo amen ekhaleni lakhe kunemphefumulo nje saba simakathe amen ngicela abatali lababili batothathana ngemafabo haleluya ngicela angithi mafa lawo lamafa lawa ke nginaba abantwana moya ngicela ukuthi ngivele ngithi nje nginaba abantwana labala esontweni amen phela sesikhuluma nganaba bethu labala esontweni lamafa lawa ke asetile la sontweni wonke umnyaka 2 years 3 years asetile la sontweni lamafa lawa kodwa thine asikafaki lutho kuwo akithi labanye bafakile labanye banjani sebayahamba akithi uthi nakathi uyabuka lelifa lakhe ulikhanza ukuthi liyabhedzisa ulikhanza ukuthi lenda njani liyabhedzisa alendi kona sebayahamba kanti siyahamba endleleni ehlani bazalwane yehla mzalwane yehla awulilahle so lahlile godla lakho hamba uthathele amagama uyaligodla lifa lakhe uhamba nalo sizathu ukuthi wende njani uhlanyele kahle nike tomaka sizathu ukuthi uhlanyele kahle uligodlile uyabona lo ujikjele phasi ujikjele phasi ngoba nuthi uyakhanza wakhanza ukuthi lento lena yiva lento lena nje zivele seyingenele tinombolo uyayibona lento lena masi sekuthiwa nje vele nami nyalo solapha emaphoyiseni nyalo sowulapha uyathengisa ngemtimba enine asesimane sibambeni labantwana nabale bebemelana sibakhulise ngendlela unganomjikjela phasi amen bazalwane so ke nakoloko kokuthi yebo maki hambani nalamafa enu hambani nalamafa enu lawa lamafa lawa lamafa lawa enu hambani nawo lamafa ngiloyo ahambe nelifa lakhe ayokufika ekhaya kuphi ezulwini ngoba yabazalwane siyawubitwa siyawentwa njani bazalwane siyawubutwa ekhaya kokuthi labantwana lengababeka embukwakho wendani ngabo umntwana ulula bazalwane umntwana ufuna kuhleka nje abe umnikete i-good touch niyathi i-good touch ukuthi kuphi wamthinta la enhloko ujabula afe wamthinta la ehlombe ujabula afe kunjani sisi utawuta lo mfana atokucocela inkinga yakhe uma ngabe thine batali bobabe asibanaki labantwana laba bafana batawucocela bani lenkinga ngoba namhlambe nalekhaya ude nalo babe mhlambe nalekhaya babe akakholwa but lo mfana uyafuna uyakuthanda lokukholwa utawucocela bani na ungamnaki kulesi sikhathi afune kude kumfundisi kaze kuthi umfundisi sesitile kuye sesimbambile kanje agcine angasamkhona asuke lapha ahambe lo mntwana aphume la gedeni ahamba yofa asisinakeni bantwana amen utawucocela bani lo ntombatana amen utawucocela bani nje ngoba akanamake futhi thina sine tendency lembi bazalwane uma ngabe lo mfana angagcoki kahle awukhona kokuthi yatha sengibuka ekhaya kokuthi ngabe angagcoka kanjani bazalwane bethu siphiwe uNkulunkulu labantwana amen lalelani ke bangani bami
lalelani lalelani phela mina ngingithishela ngiyambona umfana kangangibuki lokunye bazalwane njengabo labo nangithi nje ngingithishela kunesikhathi 3-year-old unesikhathi sekudla niyeva mos angi-understand nje mina ukuthi nasekaphuma la sontweni sekusukuma umfundisi ahamba ayodla kusuke sekunani usuka lambile indvele ngoba nami le ecrash la ngikhona khona mina nga-9 bayangena bayadla kunesikhathi nisekokuthi baye etoilet akamani nje aphume angene asesibafundiseni labantwana amen nje bazalwane lokunye lengifuna ukuthi sibafundise kona asesibafundisene bazalwane ukuthi nasekusukuma inceke yaNkulunkulu kusuke kusukuma eNkulunkulu uLcobo amen phela uNkulunkulu ngeke ede athi gitsi ubeke boba begama haleluya ubeke boba begama nasamile nje babegama la kume uNkulunkulu lalelani uma lapha kalobamba niyakubona mos sekusukume inkosi kuyanyakadwa yini akunyakadwa ngicabanga ukuthi nalesibhomo singakugcuzula angithi soke bazalwane nasekusukume umfundisi yeyinine nasekusukume umfundisi kusuke kusukume enkulu kude umuntu lokufanele ehle enyuka aphumela ngaphandle mina ngikhuluma nani ngoba nangiyanati kokuthi lento aniyende ngisho nasesikolweni angithi nangabe ufuna kuphumela ngaphandle vele suppressed uyethi please teacher may I go to the toilet angithi but ke nasekusukume enkulunkulu bazalwane nakusahlatshelwa uva kokuthi mungamani uhamba uyowutama lo mchamo uchame kuze nasekusukume enkulunkulu ungalibali kwehla wenyuka amen bazalwane ngifuna ke kokuthi lalelani njengoba abatali bethu exegesis vusane enhloko njengoba abatali bethu sibabo batasifundzisa asesikuthathe lokhu labatasifundisa ngako amen kuze sitoba libandla lakusasa emaPentecostal lakusasa lesababani uNkulunkulu lathanza uNkulunkulu ngoba batasifundisa kokuthi kumele simthanze uNkulunkulu bangani bami niyeva mos batasifundisa kumele simthanze uNkulunkulu kumele ukuthi simhloniphe kumele ukuthi nangabe kusho ukuthi siyafika lekuba university niyayibona moslenvo le babone nje kokuthi lo mntwana lona uyakholwa ungumpentecost niyeva mos bese sawuthola umusa uthi na uyobhala interview niyakubona mos bathi nje lihla babone lokuhle nemusa ngoba wena uyakholwa kugijime kumelambi kwakho bese kuba lokuhle nemusa usithole kanjalo nje scholarship phela tihlongandlebe noma angaba nabo A-star nakafika lapha ka scholarship endelendvo yakhe baza lendvo lentawushiya le mali lapha bathathe leli phepha bajikijele lapha kodwa nawuna Kristu ngoba siyagezwa sento kanjani siyagezwa asenikuthatheke lokhu lebatanifundisa kona bo teacher nebatali benu labatanifundisa kona kuna Father God sengigcina lalelani bangani bami kuna Father God Father God never mos babembuti never mos the Father God and the Mother God bekane bantu abakhela ababili so ke the Mother God na Father God ufundisa labantu abakhe kokuthi hey wena buya lana ngizokujuba letimpondlo the other one weta wafuna kokuthi bamjube ini timpondlo lo munye wala kokuthi bamjube timpondlo wathi hayi timpondlo tami mina angangifuni nato ngalenye ilanga sebayahamba phela eze family angithi
nabahamba bakhuphuka insaba nabakhuphuka leya insaba leya sebafuna emanti babathe emanti sasasa iyaqala imbuti me nalona naye me angizophelelwa live phela me agcine atholile father god emanti athi ababuye batonatha bafike angithe father god wena kanjani yena wathi juba ini timpondo namother god kanjalo bangene banathi bathi nkwi bajabule alamathele ade futhi lolomunye baby god lolomunye afike angene athi hayi timpondo tente njani divale niyabona mosi sotshela bani sotshela mother and father kokuthena kasakhona nginathi aqhamuke lomunye afike angene avele nje angene athi qwi ajabule niyabona mosi phela ngoba nasothola emanti uyajabula niyeva mosi nawufuna emanti nje nasotholile uyajabula aphenza abuyele lomunye angene tifike timpondo divale tithi ngci awusangeni wena lana akakhoni kunatha wase sewenda njani ngoba kuthi ngisabeni kudzinga ukuthi ngabe uthole emanti wase uyafa lalelani ngebangani bami uma basiyala abatali bethu hallo uma basiyala abatali bethu asesikuthathele lebasiyala ngakho ngoba uma singede sakuthatha lebasiyala ngakho we are going to die ngalelinye ilanga amen utawufa uthi noma sowufile physically uhambe uye esihogweni neva labanye utakufa ubathe mayathi lo mfana manina ngo wawubona ukuthi nale ngcondo unayo kodwa ngalokuthi wala seyindvo nje yalamgwaqweni yehla iyenyuka asivumeni bazalwane kokuthi sijutshwe ini leti mphondvo haleluya ngiyacela nje namhlanje bazalwane kuthi make igama usihlabelele umhlabeleli bese uyeta umfundisi utosibongela live lenkosi haleluya kunesimanga ebukhoneni bakhe kunejabu gama lakhe igama isiphephelo sazumhle iyamazi umhlengiwa lapho laphehleli khona kunesimanga ebukholweni bakhe kunenjabulo igama lakhe lisiphephelo iyamazi umhlengiwa. Babuthandekayo inhliziyo tethu Nkosi siyakubonga emini uhlala phansi Nkosi silalele livi lakho lobhalile Nkosi uthi lona lingemadvodza lasicondzisako endleleni kanti David nakahlabelela uthi lukukhanya nesibane endleleni yakhe likhanyisa Nkosi nemehlo ethu ukuthi sibone Nkosi lokumqoka lekufuna sikwente thina njengebantwana bakho siyabonga Nkosi kusikhuthata lamhla ukuthi labantwana losiphe bona Nkosi balifa lelivela kuwe ekugcineni Nkosi ufuna babiyele kuwe basitwa ngoko Nkosi sikufakile etimpilweni tabo basakhula ngiko Nkosi livi lakho lisikhuthatile ukuthi sikufaka kuba sebancane batasi noma sebakhulile bangesuki kuwo siyathandazela Nkosi nalamhla sithatha ingqondo tethu nemoya yethu kulungela Nkosi kubafundzisa ngekwelivi lakho netimiso takho ukuthi ekuphileni kwabo basakhula bakhule babantwana besaba wena
uNkulunkulu wethu lonemandla onke baligugu kithi baligugu nakuwe ngikona ivi lakho lisingalenye ilanga bake bavinjelwa kuta kuwe wathi Nkosi abangavinjelwa ngoba umbuso wezulu ungewabo uNkulunkulu wethu longcwele siyabonga lamhlemini Nkosi kusikhumbuta kuthi nembala Nkosi batabangiloku nasi sifisa ukuthi babe ngiko uma Nkosi nathi sisukumile satinika isikhathi nabo sasonzela kubo sabafundzisa Nkosi timiso takho netindlela takho uNkulunkulu wethu lonemandla onke nathi kusifiso sethu kubabona Nkosi baba nifana nabangqono baba nifana labaqhubekela phambili baba nifana Nkosi abatiphatha kahle kuthi kusasa Nkosi nasibakhipha bayeveni live libemukele ngenjabulo basirepresente njengelibandla nanjengebatali ngegama lika Jesu Kristu siyabanikela ke Nkosi etandleni takho sizimalo engcwele sigcinele bona sifihlele bona silathi ingqondo tabo Nkosi kubamba lokho lebafundziswa kona ngelivi lakho ngegama lika Jesu Kristu sibusise ngelibandla njengelibandla lakho ngamunye wethu Nkosi sithe inkosi nabatali labangekho la labahlala nebantwana lesinabo la siyakubonga Nkosi ngabo ukuthi babakhulule bete endlini yakho basite Nkosi nabo lilanga ngelilanga baqhubeke Nkosi babakhuthate kuthi abatofunza ngelivi lakho babe wethu longcwele sibane labantwana basakhela la sijike Nkosi siyawukhanyisa nasemakhaya kubatali babo labangakwati wena uNkulunkulu wethu lonemandla onke siyabonga Nkosi emini usinika isikhathi lesise kuhlala phansi silalele livi lakho busisa umfana wakho Nkosi lokhulume ngaye qhubeka Nkosi ufake indvo takho kuye lilanga ngelilanga egameni lika Jesu Kristu siyathinikela kuwe Nkosi noma sesiphuma siyathandaza Nkosi ukuthi uhambe nathi indlela yonke Nkosi sifike emakhaya siphephile liviki lisaqhubeka uNkulunkulu wethu longcwele ube kanye nathi usilondvolote egameni la Jesu Kristu loyinkosi yethu amen.